Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a France, Manipod, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua atawanan ti relasyon mi kini Tessa, kat tunggal rumwar kami, kanayon na nga isurot ti best friend na. Jack impagaro, nga agayat-gayam ti best friend na kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Franz, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya ka, no naladawak anak ka umay dito restaurant, Franz. Okay lang kanya, Tessa. Tinapatagkat na kaumay ka. Agyaman nak, inuray ko pa yung amin ni Shirley. Tako na akayat na ti sumurot. Pinag-overtime mo ti boss na. Masapol pa lang amin aya nga itogot mo ti best friend mo. Tunggal agdate ta. Nabayag mo ta kasta ti Aramida, Franz? Saan na kami na comfortable? No kaduata ni Shirley. Itian niya ko mama taga po. Diyan ka mo. Maupay mananday jay rumwara ka saan ko ngayon surot. Apay kumangay. Nupod no agayim ti pangibilbilangan na kan ka. Maawatan na kuma, ti kunada a privacy. Ay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Amang iso manan ti saan ta pag kinaawatan. Pasensya ka na. Ay-ayatan ka kami nunay, Tessa. Maawatak mo't no apay akas ta ti reaksyon mo. Ngam pampanunutot mo't ngamin ti best friend ko. O sige kitin, agpili ka niti kayat mo akanan. Siya kung ti agorder. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak, Franz. I love you. I love you, Tessa. Tessa! Apay nga itaka lang, ha? Shirley, anya ter aramidom di taas dagtigay ti boarding house tayo katrabiin. Kan, apay akas lang makaungat ka kanyak. Saan ka di ngayon bagakkan ka, nag-date kami ka ni Franz? Di nakman lain tugot. Nag-overtime kamot ngamin. Kat inuray na kumalata, ah. Saan mo kumagura ni Tessa, Shirley? Kat nanaladaw pa itay, ta inururay na kakano, ang nag-overtime kagayam. Agdal na ka man, ta saan asikat ti kasarsaritak, Franz? Saan kumamot aday ta ti rason ti Santa pag kinaawatan? No, kayat mo di, rumwar tamot ado inton bigat. Saan man kami na masapol sumurot ka, tunggal rumwar kami ka ni Tessa. Agdal na ka, Franz. Saan asikat ti kasarsaritak? Jack, maawatan no apay akasta ka iti best friend mo, Shirley. Anya ko mga min nga damom. Di ta kayo manlangan. Amangan ang nyapay ti maisawang ko. Ala, di mo latan ikaskaso ti best friend ko, Franz. Madilaang siguro ti aldaw na. Sa dino tinagkapwam, Franz. Nag-date kami ka ni Tessa, Mami. Kano nga min ayang agkalaysa kayo? Saan pa'y kano ang nakasagana ni Tessa, Mami? Ay katurayam nga rod, anak ko. Kayat ko ni Tessa, para kan ka. Agyamanak no kasta, Mami. Ibagaman ket di kan kwa na. Tao may naksarungkaran no saan abisi. Nabayag nga minan asaan nga imay dito'y balay. O sige, ibagak to, Mami. Agyamanak, Franz. Ala, umay ka manganan. Sana ka mabisin, Mami. Nangan kami jerwar ka ni Tessa. Ala nga rod, ingka aginanan, tasikapay ti agreport iji office inton pikat. Hindi ngay manong Lester. Adda na patag nga asikaswan na. O sige nga rod, Mami. Rumwar ka kadi, Franz? Wen, tasana kon nga ag-duty ita manong. Inaksarong karan ni Tessa. Agasam? Inun-una anak pa ya. Amangan mo no napili ka ngamin, manong. Idi pa'y lakayat ni Mami amam mo. No sino tinobyam. Ang awan mo ti paspasyar mo nito'y balay. Ay, gasat kon samat ti agbaak ading ko. Adamat ni Manang Iza. Kras nakakanumait, hindi pala high school kayo.
Mabayinak nga rod kan kuana. Pagbainam ko mangay manong. Kasanungay, no bastadan nakmat. Ipadas mo lata. Anyang ita mo tayo. Ang mga nur-urayan na lang asikati ag first move. At dayta ka manan dita first move mon. No kayat mo? Tulungan ka kan kuana. Sige. Rumarak pa man manong. Anyat ar-aramidom dito boarding house me, Franz. Ako, ada ka din ni Tessa? Ni Tessa? Awan ni Tessa dito eh. Ti kunana, ada ka nung kasinarak na. Kasinarak? Wan, saan na ka di nga imbagakan ka? Awan mo't imbagbagana. Amangan mo't no adda ilimlimod na kan ka. Sino kumangay ti kasinarak na? Diya ka mo, tawan mo't imbaga na kanyak. Agtugaw ka pa tagkapeta. Ako, saanan Shirley? Agsubliak tulatan no da ni Tessa. Agtugaw ka, no saan? Ako, Masigurado ka magustuhan ti Aramida. apay nga ikatam ti t-shirt mo iti sangwanak. Awan ka di ti respeto mi ti baging. Amo, kakayat mo matlaang. Saan ka madanagan? Inton malumpay la ang makaawid ni Tessa. Pasensya kan. Ngem sanak nga umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Shirley. In may kamat dito'y balay, Franz. Kunak man numapan ka ijay ayan ni Tessa. Napanak, ang awan mo't ni Tessa. Kasta ka di. Ni Shirley ta da ijay. Masurunak nga rod. Takaslad da kayat na mapasamak iti nagbayatan mi. Agasam, usubon na ti t-shirt na iti sangwanak. Anya? Ay, pare. Di mo kit di intad ti kayat na. Ay, sana kakaskan ka. Dakkel ti respeto ko ni Tessa. Ket saan ko ama aramid ti kasta iti best friend na. Franz, good morning. Kastamat kan ka, mami. Ada ka di manan papanam. Nakapunlas ka man. Ada pagsaritaan mi ka ni Tessa, mami. Kunak nunapan ka ijay ayan na iti kalman. Napana, nga mawan iji boarding house da iti kalman. Iswa, nag-standbayak iji balay da Jofar. Kasta ka di. Uwan, mami. Anya nga rod nga oras nga agawid ka. Agawid ak matladagos, mami. Okay nga rod. Agan-anat ka, anak ko. Anya kami nanti ko nang maibagam kanyak, Franz. Awan gayam. At dalaang ni Shirley. Di mon kayak nga ibaga. Wan nga rod. Awan matidakas na, no ibagam itakan kwa na. Okay lang kan ka? Sika Franz. Amangan mo't no adda ti ilimlimod mo kan Tessa. Apay nga akas tati ibagbagam kanyak, Shirley. Amangan kit di no si kati adda palimod na. Husto daytan. Amangan no agapa kayo. Sa dino ti kaya siya panganan? Iti sigod apang panganan tayo. Nagimas nga minti minuday jay. Sige. Umuna kayo nga rodan ka ni Franz. Adala ang gatangat. Sumaruno akmat la adagos. Franz, nangagmot imbaga ni Tessa? Umununata ka nun. Sana bale, sumaruno matla adagos. Franz, Anya manen? agayatakan ka. Amok abidot. Diyak malapdan tirik na. Best friend mo tinobyak. Ang apay akas tamot ang tibagbagam kanyak. Gapot ang masaksaktan akon. Panagkunam, saan ang masaktan ni Tessa iti kasta nga raramidam? Ikan na kuma iti may sa agundaway, Franz. Ay ayatan ka iti kasta unay. Napintas ka, Shirley. Ado pa iti mamamum dita. Sapay ko ma, tadi mo dadailan ti relasyon mi ka ni Tessa. Sikat kayat ko, Franz. Awan ti mariknak ka panagayat para kan ka. Pangaasim, Franz. Kunak man nung naka-order kayo iti kanan tayo. Ako, saan pa Tessa? Inuray da kang amin.
Saan matamasapol nga urayan dakkat? Ala, agpili kayo iti kayat yo kanan, tasyak ti makaamo amang bayad. Si Kangay? Kwa, saan ka mabisin? Si Kangay, Shirley. Saan, Tessa? Umuna ako nga gawin. Madi nga mintirik na. Ha? Sige, dita kayo. Awan ka diti madmadlaw mo ka ni Shirley, Franz? Nga anya? Kalaat nga minapimanaw. Awan ka diti na ibagana kan ka? Wano? Sika ti adda na ibagana adakas kan kwa na. Ne, awan ti dakas ngayon sa usawang ko kan kwa na. Nakaskas dao laang ngamin. Awan mo ti ibagana arikrik naan na itay nagrubwat kami. Jack man na mo no, apay? Sigurado ka? Wen, sigurado Sige, sana bale. Kasaritak tulaangan inton makaawi dak. Ada ko makayat kung may bagakan ka, Tessa. May papanitian niya. May papan ka ni Shirley. Amo kon, Franz. Nagsarita kamin ka ni Shirley idirabi. Amo kon nga agayat kan ka. Kat sikati makagaputi saan may anag kinawatan. Kayat na makiwin naswasak kan ka. Gamjak kayat. Gaputa ay ayatan ka unay. Agyaman ak, Tessa. Pasensya ka na. Nojak na ibaga adagos kan ka tinararamid ni Shirley. Franz. Namin ano na nagpudno ni Shirley kanyak. Ngam si kati ay ayatek. Kat jak kayat ti agaramid iti kalukwan. Apakadadailan ti ayan ayat ta. Naimbag man, tanakaumay ka dito ibalay, Tessa, iha. Wan tita. Kuna ngamin ni Franz, akayat da ka no amakita. Wen, nabayag ngamin asaan ka ngayon imay dito, eh. Busy ak ngamin iti trabaho, tita. Kat, kumusta ka ngayon, mat? Nasaya at mat. Da kayo ngay. Nasaya at latamat, iha. Kat, kano gayam ngagkalaysa kayo kin ni Franz? Kaya't kukuman ti maaddaan iti apo ko. Kurang pa'y ngamin ti urnong mi, tita. Ay naiha, sana parikot ti kwarta. At damat kwarta mi. Mabalin nga isupay lang ti usaran nyo. At dapay ni Manong yo, Alister. Mabalin na kayo at tulungan. Tawan pa'y matpamilya na. Kwa, tita? Saan pa'y anak kasagana ni Tessa, mami? Ay naiha, awan ti pagbabawyam no ni Franz ti pakiasawam. Nasaya at atao ni Franz. Kan maysa, saan anabisyo? Ni mami, met. Tessa, paspasin siya ni mami, Kaya't na lang amin ti maadanan iti apo ko. Maawatak, Franz. Kan, awan mo ti dakas na. No, itad ta ti kayat ni tita. Kunak man no di ka pa'y nakasagana. Nakasagana akon, Franz. Napanagnakakon ama ikari ka kanya. No kasta, uban nugot ka nga kalay sata? Uwan? Agyaman ako na iha. Iti saan ngagbayag. Maaddaan ak tumatan iti apo ko. Pudno ka diti ko na ni Mami, Franz. Agkalaysa kayon kini Tessa? Wen manang. No kasta nga rod. Mangtedak iti kwarta nga aramaten nyo. Saanen? Adamat urnong mi. Ken okay lang, mat. No simple lang ti kalaysa mi. Ay, sana mabalin Basta, mangtedak iti kwarta. Saanen? Okay lang, mat kanyak nga urawan itad mo a kwarta. Isu lang mati amo ka maitulong ko kada kayo, ading ko. Ken okay lang kanyak. Tawan pa'y mat-asawak. Kunak tumod ngamin kan kangagdaton kan kaniman ng isa, ha? Amang ano maunaan na katidad duma. Narigat ti agbabawi iti udin, ha? Wenen, sakbay ti baro atawan. Addan tumat ipasyar ko ang nobyak dito'y balay. Siguraduam lang manong, ha? Wen, ipasiguradok na ita, ading ko. Ha? Shirley? Kasano ana ang mga dak dito'y balay da Franz? Saanin anapatag no asino tinang ibaga kanyak, Tessa? Adda ka din ni Franz? Apay abir pero kam ni Franz.
Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo adwa. Shirley, anya teraramidom dito balay? Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo ka ni Tessa, Franz. Amok ama di tinaaramida kada kayo. Kat sapay la kumata mapakawandak. Amo mat anapatag ka kanyak, Shirley. Katjak kayat ti agimula iti sakit tinakamkan ka. Sabay ko ma, tasaan man nga ulitin tinaaramid mo idi Ikarik, saanan ang maulit, Franz? Agyamanat. Sabay ko ma, tamam mo matan ti lalaki aparakan ka. Tessa, mabalin ka di nga arakupan ka? Siya kun ti mga rakop kan ka. Wan gayam, sa dino ti pagnanaadam ita. Nagawid aki jay ilimi. Kasanon ti trabahom? Agbakasyon naklaang. Ngam, agsubli ak tumatlaang ditoy. Kasta aya? Saan akong nga agbayag, Tessa, Franz. Day talaang ti umay ko ibaga kada kayo. Advance happy wedding kada kayo adwa. Agyaman kami, Shirley. Nagkalaysa kami kini Tessa, Mr. Lonely. Ket ita, makumikom kami iti family business mi. Naamamumatan ni Shirley ti lalaki aparaken kuana, ket agkalaysadan tumeten inton sumaruno a bulan. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Franz. Agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam pagayam Franz. Daytoy pakasaritaam ket mangipanaknek. Ano talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa ket awan ti makalakped. Ket ala, sapay la kuma agtultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Ken agtultuloy kuma ti rarangay ti panagbiagyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Franz manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.